Na naši zadnji javni tribuni pred Evropskim in aprilu imel 3 javne tribune, in sicer pod naslovom Evropa in z njo Slovenija na razpotju, s podnaslovi Evropa, kam greš? Drugi podnaslov Slovenija, kam greš? In tretji podnaslov s koreninami ali brez korenin. No, danes pa ni več vprašanje v podnaslovu, ampak je podnaslov povedne oblike, in sicer Slovenija, evropska država. Čas pred evropskimi volitvami je primeren za resen razmislek o Evropi, kakšna je, kakšno želimo. Demokratične institucije, ki temeljijo na svobodni odločitvi, na zaupanju, pravičnosti in solidarnosti, so zelo krhke in ranljive. Že nekaj nezaupanja in nesoglasja lahko ogrozi njihovo delovanje. Zato je potrebno vedno znova odpravljati nesporazume ter vedno znova premisliti pomen takšne zveze in njen nadaljnji razvoj. Moram pa reči tudi na začetku, da to ni predvolilni shod, ampak je javna tribuna, razmislek o Sloveniji in Evropi. In danes nas bodo nagovorili najprej gospod Holger Haibach v imenu Konrad Adenauer Stiftung. Z njihovo pomočjo je sploh prišlo do te javne tribune. Potem naš osrednji gost, dr. Hans-Gert Pöttering, nekdanji predsednik Evropskega parlamenta. Nato nam bo spregovoril dr. Milan Zver, vodja slovenske skupine Evropske ljudske stranke, Marjan Podobnik, predsednik Slovenske ljudske stranke, Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke. In z nami so tudi kandidati na naši skupni listi za Evropski parlament. Po zaključku seveda ste povabljeni na sproščen pogovor ob kavi, soku in prigrizku. Še prej pa moram povedati, da naši gosti bodo govorili v nemščini in kdor želi, naj dvigne roko, dobi zvočnik oziroma dobi slušalke, kajti zadeva se bo prevajala simultano. Tudi če niste vzeli, lahko še dvignete roko in dobite. Torej, lep večer vam želim in mislim, da se bomo lepo imeli. Najprej pa seveda beseda gospodu Holger Haibachu, da spregovori nam nekaj besed o Konrad Adenauer Stiftung. Izvolite. Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Unsere Ehrengäste sind ja bereits begrüßt worden, lieber Herr Pöttering. Es freut mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind. Nicht nur, weil Herr Pöttering als ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments natürlich sehr viel zu dem Thema beitragen kann, was wir heute Abend diskutieren werden. Er war auch lange Zeit Vorstandsvorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung und ist jetzt Beauftragter der Stiftung für Angelegenheiten der Europäischen Union. Ich wollte gerne die Chance nutzen, ein klein wenig etwas zur Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung zu sagen, weil Sie sie vielleicht nicht alle kennen werden. Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist eine deutsche politische Stiftung, die in mehr als 100 Ländern mehr als 100 Auslandsbüros unterhält und die als ihre Ziele die Förderung von Demokratie, Rechtsstaat, sozialer Marktwirtschaft und hier in Europa der europäischen Integration hat. Diese Projekte führen wir in allen unseren Ländern durch und ich habe die große Ehre, aus Zagreb heraus für Slowenien und Kroatien verantwortlich zu sein und bin auch deswegen heute Abend hier. Wenn man sich überlegt, und das haben wir heute während unserer Gespräche mit unseren slowenischen Freunden sehr intensiv getan, warum eigentlich in Europa und gibt es, also die Europäische Union, und gibt es Alternativen?
dann sind wir am Ende zur Ansicht gekommen, eigentlich gibt es keine. Ja, Europa ist ein Friedensprojekt. Europa sorgt dafür, dass Sie von der slowenischen Grenze zu Kroatien bis nach Portugal reisen können, ohne einmal Ihren Pass vorzeigen zu müssen. Europa sorgt dafür, dass ich in Kroatien mit meinem deutschen Handy telefonieren kann, ohne dass ich mein ganzes Monatsgehalt dabei verliere. Aber wenn man es sich geostrategisch und auch wirtschaftlich überlegt, dann gibt es noch viel weniger eine Alternative. Europa ist ein großes Projekt. In Europa leben zurzeit noch die 28 Staaten mit etwa 450 Millionen Menschen. Wenn man sich jetzt die größten Länder dieser Erde anschaut, China 1,4 Milliarden, Indien 1,2 Milliarden Menschen. Wie soll ein Land wie Slowenien mit 2 Millionen Menschen oder auch eines wie Deutschland mit 82 gegen einen solchen Staat konkurrieren können? 450 Millionen mit einem der größten Binnenmärkte der Welt können das zusammen. Und auch deswegen ist Europa wichtig. Aber das können Ihnen alle unsere Podiumsteilnehmer heute Abend viel besser erklären als ich. Auch wissen wir alle, dass die Europäische Union vor großen Herausforderungen steht. Aber ich bin sicher, dass wenn wir positiv bleiben und gemeinsam arbeiten, dass wir die auch lösen können. Wir als Konrad-Adenauer-Stiftung in Slowenien und Kroatien möchten gerne mit der Veranstaltung heute Abend und weiteren Veranstaltungen dazu beitragen, einen Beitrag dazu zu leisten, diese Dinge voranzutreiben. Ich möchte unseren Freunden von Versammlung für Republik danken, dass wir das heute Abend zum ersten Mal als Partner zusammen machen dürfen. Und ich freue mich sehr auf die Diskussion und auf die Beiträge unserer Gäste und wünsche uns allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Hvala gospodu Hojbahu. Sedaj pa prosim goste, da zasedejo svoja mesta. Gospod Podobnik, dr. Pöttering, gospod Janez Janša in dr. Milan Zver. Verjetno boste vsi se strinjali, da je dr. Pöttering tista oseba, ki nam lahko pove največ o sedanjem stanju v Evropi. On je namreč od vsega začetka, ko so bile direktne volitve v Evropski parlament, to je 1979, je bil v parlamentu 35 let do 2014 in v času, ko je Slovenija predsedovala, to je 2008, je bil tudi predsednik Evropskega parlamenta. Torej z izkušnjami in znanjem nam lahko obogati večer in tudi pojmovanje sedanjih težav Evrope. Zato bi predlagal, da verjetno najbolje, da govorite z govornice, če želite. Dr. Pöttering, izvolite, imate besedo. Sehr verehrter, lieber Herr Präsident Franz Cukjati, ich erinnere mich sehr gut, als ich Präsident des Europäischen Parlaments war, dass ich einen Besuch machen durfte hier beim Parlament in Slowenien und Franz Cukjati war der Präsident Ihres Parlaments und man darf sagen, er war ein sehr guter Präsident. Vielleicht war er der beste Präsident, den dieses Parlament je hatte. Und ich bedanke mich sehr, dass Sie mich so freundlich begrüßt haben. Und eben an meiner Seite, links von mir, ich weiß nicht, ob das eine politische Beschreibung ist, saß mein Freund Janez Janša. Und Herr Präsident Cukjati hat schon davon gesprochen, dass Slowenien die Präsidentschaft der Europäischen Union hatte im ersten Halbjahr 2008. Und ich erinnere mich an unsere vielen Begegnungen, nicht nur damals in der ersten Hälfte des Jahres 2008,
Aber Sie können stolz darauf sein. Slowenien und Ihr damaliger Ministerpräsident Janez Janša war das erste Land und der erste Premierminister, der von den neuen Ländern, die 2004 der Europäischen Union beigetreten sind, die Präsidentschaft in der Europäischen Union hatte. Und dieses bleibt historisch. Janez Janša, du wirst immer der Erste bleiben, der die Präsidentschaft der Europäischen Union von den neuen Ländern hatte. Und es ist eine große Freude, hier alte Freunde, Freundinnen und Freunde zu sehen, nicht was das Alter angeht, sondern die Dauer unserer Freundschaft. Ich freue mich, dass der Parteivorsitzende Marian Podobnik hier ist mit seinem Bruder Janez. Das ist wunderbar, euch hier heute wieder zu sehen. Und ich freue mich auch, dass Milan Zver hier ist. Wir waren noch Kollegen im Europäischen Parlament und er macht dort eine tolle Arbeit und ich hoffe, dass er und die anderen Bewerberinnen wiedergewählt werden und dann die Arbeit im Europäischen Parlament fortsetzen können. Ich freue mich sehr, dass wir mit Holger Haibach und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Ivan zum Beispiel, wo ist der Ivan, so tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Die Namen sind manchmal ein bisschen schwierig, aber Ivan kann man leicht aussprechen. Und dass die Adenauer Stiftung, Helmut Kohl würde sagen, einen so guten Job macht, auch hier in Slowenien und in Kroatien. Und ich weiß ja, dass Slowenien und Kroatien sich immer besser verstehen und das haben wir wahrscheinlich auch der Europäischen Union zu verdanken. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich darf ja sagen, liebe Freunde, ich bin gestern mit dem Auto gekommen von Italien und wissen Sie, wer der Fahrer war? Nie einen Theologen, nie einen Priester so hervorragend Autofahren sehen wie Dr. Ivan Stuchetz, mit dem ich gestern aus Italien hier nach Ljubljana gekommen sind. Und lieber Ivan, wir kennen uns seit 1989 und er hat nicht nur einen guten Draht zum Himmel, sondern er ist auch sehr auf der Erde verwurzelt und ich finde, das ist eine sehr gute Kombination. Nun haben Sie mir freundlicherweise 20 Minuten zur Verfügung gestellt, hier zu reden. Und meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich fühle mich reich beschenkt. Als ich Vorsitzender der Fraktion der Europäischen Volkspartei, also der Europäischen Christdemokraten und der Europäischen Demokraten, das waren im Wesentlichen die britischen Konservativen, und da die britischen Konservativen in unserer Fraktion waren, sind meine Haare noch schneller grau und weiß geworden. Aber ich kann Ihnen sagen, bei Christdemokraten können Sie auch graue und weiße Haare bekommen. Und ich hatte als Fraktionsvorsitzender in der Regel so 6, 7 Minuten Redezeit im Europäischen Parlament. Und dann gab es eine ältere Kollegin aus Luxemburg, nach der ist die Bar des Europäischen Parlaments benannt. Dann können Sie sich schon vorstellen, dass es sich um eine besondere Persönlichkeit handelt. Und die hatte nur 1 Minute. Dann hat sie mir gesagt, Hans-Gert, gib mir 2 Minuten von deiner Redezeit ab, damit es etwas gerechter zugeht in der Fraktion der Christdemokraten im Europäischen Parlament. Also 20 Minuten ist eine lange Redezeit und ich schlage Ihnen vor, wenn Sie einverstanden sind, dass jetzt die Uhr beginnt zu laufen, um meine Redezeit zu berechnen. Sind Sie einverstanden? Wunderbar. Liebe Freundinnen und Freunde, um ernst zu werden. Der Präsident Cukjati hat davon gesprochen, dass ich das Privileg hatte, von 1979 bis 2014 dem Europäischen Parlament anzugehören, also von der ersten Europawahl 1979. Slowenien war Bestandteil des kommunistischen Jugoslawien. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, am 1. Mai des Jahres 2004 werden Slowenien, werden Estland, Lettland und Litauen, werden Polen, werden Ungarn, werden Tschechien und Slowenien
Mitglied der Europäischen Union sein, dann hätte ich gesagt, das ist ein Traum, es ist eine Vision und irgendwann wird das Wirklichkeit. Aber ich glaube nicht, dass es in unserem Leben Wirklichkeit wird. Und dass es Wirklichkeit geworden ist, liebe Freundinnen und Freunde, das ist das Wunder unserer Zeit, unserer Generation. Und wir sollten uns auch heute am 7. Mai des Jahres 2019 von Herzen darüber freuen, dass Slowenien Bestandteil der freien, der demokratischen Gemeinschaft der Europäischen Union ist. Ich freue mich von Herzen darüber und Slowenien muss immer ein wichtiger und starker Teil unserer Wertegemeinschaft in der Europäischen Union sein und bleiben. Und wir sagen das nicht nur, um nostalgisch zurückzuschauen in die Vergangenheit, sondern dass dieses politische Wunder möglich war, dass die früher kommunistischen Staaten heute in Freiheit leben, zusammen mit den Deutschen und den anderen in der Europäischen Union. Das soll uns die Kraft geben, den Mut geben, die Entschlossenheit geben, auch die Probleme, vor denen wir heute gestellt sind, zu lösen. Und ich bin überzeugt, wenn wir die Probleme lösen wollen, die Herausforderungen lösen wollen, dann werden wir das auch schaffen, weil wir in einer freien Gesellschaft sind. Eine Gesellschaft, die allerdings immer wieder auch durch Gefährdungen herausgefordert ist. Und ich habe eben noch mal von Janez Janša gehört, dass zur Eröffnung des Europawahlkampfes auch Manfred Weber hier war. Und ich möchte allen in der Fraktion herzlich danken für ihre Arbeit, die sie in der Fraktion der Europäischen Volkspartei leisten. Und wir müssen uns daran erinnern, wenn wir diese Arbeit leisten, warum leisten wir sie? Wir leisten sie nicht, um irgendwelchen Interessen nur zu dienen. Natürlich sind die Interessen wichtig. Aber liebe Freunde, das Wichtigste sind unsere Werte. Und unsere Werte sind im Kern die Würde jedes einzelnen Menschen. Ist die Freiheit, ist die Demokratie, ist das Recht und es ist der Frieden. Und diese Werte verbinden uns als Christen in der Fraktion und in der Partei der Europäischen Volkspartei. Und so muss es sein und so muss es bleiben, auch in der Zukunft. An der ersten Stelle stehen unsere Werte und der Kern unserer Werte ist die Würde jedes einzelnen Menschen, meine Damen und Herren. Und wir leben in Frieden in der Europäischen Union. Und wenn man Fehler gemacht hat, und jeder Mensch macht Fehler, dann muss man diese Fehler einsehen und sich auch zu diesen Fehlern bekennen. Ich habe lange den Fehler gemacht in meinen Reden, dass ich gesprochen habe, wir haben 70 Jahre Frieden in Europa. Nein, das stimmt nicht. Wir haben Frieden in den Ländern Europas, die sich zur europäischen Einigung zusammengeschlossen haben. Und es waren ja damals die Gründerväter, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi und Robert Schuman. Und ich habe, als ich in Italien war, in Bologna gestern Morgen mit Studentinnen und Studenten darüber gesprochen. Aber es gab außerhalb dieser Länder, die sich zur europäischen Einigung zusammengeschlossen haben. Es gab Krieg. Sie haben ihre Freiheit errungen, auch Anfang der 90er Jahre in einer Art kriegerischen Auseinandersetzung. Es hat in den 90er Jahren Krieg gegeben auf dem Balkan. Es hat Krieg gegeben wegen des Kosovo. Es gibt heute eine kriegsähnliche Situation oder einen Krieg in der Ostukraine, nachdem Putin, der Präsident Russlands, sich die Krim geholt hat und heute Unruhe ist, Krieg ist in der Ostukraine. Das ist nicht die Europäische Union. Dort trägt man die Auseinandersetzungen aus, die Meinungsunterschiede aus mit kriegerischen Mitteln, mit Gewalt. In der Europäischen Union ist es anders. Wir machen es friedlich und es muss immer friedlich bleiben in der Europäischen Union. Und hoffentlich erreichen wir, dass der Frieden sich auf dem ganzen europäischen Kontinent ausbreiten kann. Denn Frieden und Freiheit gehören zusammen. Und auch darum geht es bei der Wahl am 26. Mai, wenn wir das Europäische Parlament neu wählen. Freiheit und Frieden auf unserem Kontinent. Und nun, liebe Freundinnen und Freunde, müssen wir uns fragen, welche sind die großen Herausforderungen der Gegenwart? Und die wohl größte Herausforderung ist die Frage der Migration.
Und ich habe gehört, durch Slowenien sind 700.000 Menschen gewandert von anderen Kontinenten. Und vielleicht kamen sie aus Situationen, die schwierig waren. Und wir müssen aber heute erkennen in der Europäischen Union, und da müssen wir eine Lösung finden, wie wir es einerseits schaffen, dass Menschen, die politisch verfolgt werden, die Asyl beantragen oder ein Recht haben, Asyl zu beantragen. In Deutschland steht es im Grundgesetz, dass wir Asyl geben müssen, wenn Menschen politisch verfolgt sind, wenn sie mit ihrem Leben bedroht sind oder wenn Menschen Kriegsflüchtlinge sind, dass wir ihnen helfen. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, wenn Menschen sich aus sozialen, aus wirtschaftlichen Gründen auf die Wanderschaft machen, dass wir auch sagen müssen, wir können nicht Millionen und Millionen Menschen aus Afrika auf unserem europäischen Kontinent haben. Und jetzt müssen wir eine Lösung finden, eine Balance, dass wir einerseits den Menschen helfen, die Hilfe brauchen, die Asyl brauchen, weil sie politisch verfolgt sind, und andererseits aber auch unsere Grenzen sichern für diejenigen, die kein Recht haben, nach Europa zu kommen, so traurig ihre wirtschaftliche und soziale Situation auch sein mag. Und hier müssen wir eine Regelung finden, unsere Grenzen, die Außengrenzen der Europäischen Union sichern. Und wir müssen vor allen Dingen den Schleppern, die diese bedauernswerte Menschen in die Boote hineintun, und die Menschen müssen viel Geld dafür bezahlen, dass wir den Schleppern das Handwerk legen und dass wir zu einer geordneten Migration kommen, aber dass wir Nichtverbrechern erlauben, dass sie den Menschen das Geld nehmen und dann am Ende die Menschen noch in ihren Booten, die nicht sicher sind, im Mittelmeer umkommen. Dafür müssen wir gemeinsam europäische Lösungen finden und dafür müssen wir gemeinsam arbeiten. Und ich sage auch als Deutscher, selbstkritisch an mein eigenes Land, wir haben die Probleme der Migration eigentlich erst richtig erkannt, als 800.000 Menschen nach Deutschland kamen. Vorher haben wir gesagt, das ist das Problem der Italiener, das ist das Problem der Griechen, die müssen alleine damit fertig werden. Für mich bedeutet Europa, wenn ein Land der Europäischen Union ein großes Problem hat und mit diesem Problem nicht alleine fertig werden kann, dass es ein Problem für alle Länder der Europäischen Union ist. Das verstehe ich unter europäischer Solidarität, dass wir uns gegenseitig helfen und wir wissen, dass wir zusammengehören und dass wir gemeinsam auch unsere Probleme lösen müssen. Und diese Lösung der Migrationsfrage verlangt jetzt von uns, dass wir sie angehen und dass wir zu Lösungen kommen und auch besser zusammenarbeiten mit den Ländern in Nordafrika, auch mit der Türkei, damit wir Lösungen finden und nicht Millionen und Millionen von Menschen zu uns kommen. Ich sehe weiter eine große Notwendigkeit in einer Zeit, und Slowenien gehört zur NATO, Deutschland gehört zur NATO. Und wir wissen, dass Amerika sich immer mehr zurückzieht. Und Amerika vertritt mit ihrem Präsidenten, die First Lady kommt ja aus Slowenien, vielleicht haben Sie einen besonderen Kontakt auch deswegen ins Weiße Haus. Meine Damen und Herren, dass Amerika sich ein Stück zurückziehen will. Und wir wissen nicht, wie das weitergeht. Und wir müssen selber als Europäer in der Europäischen Union eine gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame Sicherheitspolitik, eine gemeinsame Verteidigungspolitik entwickeln. Und ich persönlich bin sehr dafür, dass wir unsere Streitkräfte, die wir in den Ländern der Europäischen Union haben, immer mehr zusammenführen, damit wir gemeinsam handeln können, damit wir uns gemeinsam verteidigen können. Natürlich wollen wir eine gute Nachbarschaft mit Russland. Aber wenn Russland die Prinzipien des Völkerrechts verletzt, wenn es einmarschiert durch grüne Männchen, wie man zunächst gesagt hat, hinterher wussten wir, es sind Soldaten in die Ostukraine, dann können wir das nicht einfach widerspruchslos hinnehmen. Und wir wollen Partnerschaft natürlich, auch mit der Volksrepublik China. Aber wir erleben auch, dass die Volksrepublik China heute eine aus ihrer Sicht sehr kluge Politik macht mit dieser Initiative der Seidenstraße. Da müssen wir uns sehr sorgfältig fragen, bedeutet dieses Konzept der Belt and Roads, wie man es auf Englisch nennt, dieses Prinzip der Seidenstraße, bedeutet es im Kern, dass China Einfluss nehmen möchte überall in der Welt
Und da müssen wir wachsam sein. Und das kann Slowenien nicht alleine, das kann Deutschland nicht alleine. Das müssen wir gemeinsam machen als Europäische Union, wenn wir ernst genommen werden wollen, auch von der Volksrepublik China, die ein kommunistischer Staat ist und wo man die Menschen mit den neuen sozialen Medien einer totalen Kontrolle unterwirft. Nur gemeinsam können wir dieses bewältigen. Und dann schauen wir auf unsere Nachbarschaft. Slowenien ist nicht der Balkan. Slowenien ist nah an Österreich, wie auch Kroatien. Aber wir haben eben Mazedonien oder jetzt Nordmazedonien. Und es ist gut, dass es endlich eine Regelung gibt für die Bezeichnung von Nordmazedonien. Und Nordmazedonien möchte in die NATO, möchte in die Europäische Union, Albanien möchte in die Europäische Union, Serbien möchte in die Europäische Union, Bosnien-Herzegowina möchte in die Europäische Union, Montenegro möchte in die Europäische Union. Und ich bin kein Experte für diese Fragen. Aber wenn diese Länder eine europäische Perspektive haben, und ich bin dafür, dann müssen wir aber auch sicherstellen, dass diese Länder die Voraussetzungen erfüllen, um Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und wir dürfen es nicht gestatten, dass in den Ländern es keine richtige Rechtsordnung gibt. Wir können es nicht gestatten, dass es in diesen Ländern Korruption gibt, sondern diese Länder müssen, wenn sie Mitglied der Europäischen Union werden wollen, auch die Prinzipien der Europäischen Union akzeptieren. Sie müssen Rechtsstaaten sein. Die Menschen müssen ihr Recht bekommen können vor den Gerichten. Das muss auch natürlich gelten in Slowenien, es muss gelten in Deutschland, es muss überall gelten. Und ich habe gehört, hier in Slowenien gibt es ein Urteil des Verfassungsgerichtes, dass alle Grundschulen finanziell, auch die privaten Grundschulen, finanziell unterstützt werden müssen durch die Regierung. Und wenn es ein solches Urteil gibt, dann muss man diese Urteile auch umsetzen, damit unsere Kinder eine gute Ausbildung bekommen in der Grundschule, nicht nur in den öffentlichen Schulen, sondern auch in den privaten Schulen. Und wir müssen die Rechtsordnung akzeptieren und die Urteile müssen auch in die politische Wirklichkeit umgesetzt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich möchte meine Zeit nicht überschreiten, deswegen möchte ich noch auf 2 Punkte hinweisen. Als das Europäische Parlament 1979 gewählt wurde, das erste Mal, hatte es außer bei den Fragen des Haushaltes kaum Kompetenzen. Und ich bin damals als Jüngerer oft gefragt worden, warum kandidierst du fürs Europäische Parlament? Du hast doch dort nichts zu sagen in Straßburg und in Brüssel. Und meine Antwort war dann immer, wir werden uns unsere Kompetenzen erstreiten. Wir werden friedlich für die Kompetenzen kämpfen, Janez und all die anderen, die ihr das heute so wunderbar macht in den verschiedenen Ausschüssen. Und es hat dann verschiedene Reformen gegeben. In den 80er Jahren mit der sogenannten einheitlichen europäischen Akte. Die Italiener hatten da eine große Verantwortung. Dann Anfang der 90er Jahre mit dem Vertrag von Maastricht, der uns auch die gemeinsame europäische Währung ermöglichte. Dann mit dem Vertrag von Amsterdam, der dem Europäischen Parlament genauso wie der Vertrag von Maastricht die gleiche Mitentscheidung mit den Regierungen in der Gesetzgebung ermöglichte. Und dann der Vertrag von Nizza, im Dezember 2000 geschlossen von den Staats- und Regierungschefs, wo festgelegt wurde, wie viele Mandate bekommt Slowenien im Europäischen Parlament, wie viele Stimmen bekommt Slowenien in den europäischen Institutionen im Ministerrat. Und dann, und es war eine furchtbare Erfahrung, das Scheitern des Verfassungsvertrages 2005 in Referenden, zunächst in Frankreich, dann in den Niederlanden, und dann haben wir es erreicht, dass es den Vertrag von Lissabon gab. Und dieser Vertrag von Lissabon ist am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten. Und er ist heute so Art eine Verfassung für die Europäische Union. Und das Europäische Parlament ist heute mächtig und einflussreich. Und deswegen, weil das Parlament mächtig und einflussreich ist, ist es wichtig, dass wir gute Abgeordnete, Frauen und Männer, Jüngere und Ältere in dieses Parlament entsenden. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen sich an den Europawahlen beteiligen, weil es um unsere Zukunft geht. Und wir müssen verhindern, dass die Nationalisten, die wieder in die Vergangenheit zurück wollen, stärker werden.
Deswegen müssen unsere Wählerinnen und Wähler von uns überzeugt werden, dass sie sich an den Wahlen beteiligen, dass die demokratischen Parteien stark sind, wie die Parteien, die heute hier vertreten sind. Denn das ist die Voraussetzung für eine gute Zukunft. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend dieses sagen. Ich habe in Italien, als ich jetzt dort war, erfahren, dass man die Geschichtsprüfungen, also die Prüfung über die Geschichte beim Abitur abgeschafft hat. Ich finde, das ist eine ganz schreckliche Entwicklung. Wenn die Menschen nicht mehr die Geschichte kennen, wie sollen sie dann einen Weg in die Zukunft finden? Wenn man nicht mehr weiß, dass Jugoslawien mal kommunistisch war, wenn man nicht mehr weiß, dass es ein totalitäres System in der Sowjetunion gegeben hat, wenn man nicht mehr weiß, dass es furchtbare Nationalsozialisten in Deutschland gab, die Juden umgebracht haben. Wenn all dieses verloren geht im Wissen, dann können wir keine gute Zukunft haben. Und deswegen sage ich, der Geschichtsunterricht muss ein ganz entscheidender Unterricht in unseren Schulen sein, damit unsere Kinder wissen, was in der Vergangenheit war, damit sich dieses nicht wiederholt und wir in eine freiheitliche und friedliche Zukunft gehen können. Und liebe Freundinnen und Freunde, meine letzte Bemerkung ist, die Nationalisten, die in die Vergangenheit zurück wollen, sprechen von der Identität der Nation. Ja, ich glaube auch, dass unsere Nationen wichtig sind. Aber die Nationen sind nicht das Höchste auf dieser Erde. Das Höchste ist die Würde jedes einzelnen Menschen. Und die Würde jedes einzelnen Menschen muss in unseren Nationen verwirklicht werden und anerkannt werden. Und wir haben nicht nur die Identität unserer Länder, wie Slowenien oder Deutschland, sondern wir haben nach meiner Überzeugung zumindest 3 Identitäten. Wir haben unsere Heimat. Wer hier in Ljubljana wohnt, hat seine Heimat hier in Ljubljana, in dieser wunderbaren Stadt. Ich bin zweimal schon jetzt, gestern und heute, gestern Abend mit Professor Surec und heute nochmal in der Mittagszeit beim Sonnenschein, das hilft natürlich auch, die wunderbare Stadt Ljubljana in ihrem Glanz erscheinen zu lassen, durch Ljubljana gegangen. Wunderbar. Sie haben hier Ihre Heimat, wenn Sie aus Ljubljana kommen. Sie sind gleichzeitig Bürgerinnen und Bürger von Slowenien. Und Ihre Bürgerschaft, Ihre Staatsbürgerschaft von Slowenien vermittelt Ihnen Ihre europäische Bürgerschaft. Das heißt, Heimat, Vaterland, Europa gehören zusammen. Aber wer nur seine Heimat sieht, wird sie nicht schützen. Wer sein eigenes Land, die eigene Nation über alle Nationen stellt, wird am Ende zum Nationalisten. Und Nationalismus führt in der Regel am Ende zum Krieg. Und wer nur als Europäerin oder Europäer empfindet, die oder der hat keine Wurzeln. Und deswegen gehört das zusammen. Ljubljana, Heimat, Vaterland, Slowenien, Europäische Union, Europa, und das gehört zusammen und dann haben wir eine Verantwortung für die Welt. Und das Wichtigste ist, liebe Freundinnen und Freunde, dass wir unsere Auseinandersetzungen, die es immer gibt im menschlichen Leben, in jedem Stadtrat gibt es große Diskussionen, im Parlament gibt es große Diskussionen und Janez Janša als Oppositionsführer, und ich wünsche ihm, dass er wieder der Ministerpräsident von Slowenien wird, denn als er Ministerpräsident war, war es eine gute Zeit für Slowenien. Und lieber Janez, ich wünsche dir, dass du wieder Ministerpräsident wirst. Und es gibt Diskussionen und es gibt Meinungsunterschiede. Das ist auch in einer Demokratie normal. Aber das Entscheidende ist, dass wir diese Auseinandersetzung, diesen Dialog, diese Diskussion friedlich führen auf der Grundlage des Rechtes. Und das ist das historisch Neue heute in der Europäischen Union. Wir haben Verträge. Manchmal mag auch zu viel in Brüssel geregelt werden. Ich sage immer scherzhaft, nur wo alles in Ordnung ist, das ist der Ort, wo wir gerade sind. Ich nehme an, hier in Ljubljana ist alles in Ordnung, aber das ist auch die Ausnahme. Aber sonst wird auf jeder Ebene werden Fehler gemacht. Aber dass wir uns um Problemlösungen bemühen, auf der Grundlage des Rechtes, und das heißt friedlich, das ist das historisch Neue
mit der europäischen Einigung. Und dafür sollten wir dankbar sein und dafür sollten wir friedlich kämpfen, dass dieses so bleibt, dass wir, die Slowenen, die Deutschen, die Kroaten, die Franzosen und all die anderen friedlich zusammenleben in einem freien, in einem friedlichen Europa. Das ist mein Wunsch für Sie und uns alle. Und dann werden wir eine gute Zukunft im 21. Jahrhundert haben. Vielen Dank. Hvala dr. Peteringu za res izčrpno in zelo zanimivo predstavitev. Sedaj pa prosim dr. Milana Zvera. On je vodja slovenskega dela Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu in bi bil vesel, če nam spregovori. Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik dr. Cukjati, spoštovani predsedniki, gospod Janša, dr. Pöttering, gospod Podobnik, dragi moji kolegi na naši skupni SDS, SRS listi, Alja, Alenka, Franci, Romana in Davor. Dragi vsi, ki ste danes prišli sem. Torej, letošnje evropske volitve sovpadajo z 15. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Lahko si postavljamo vprašanje, kaj smo dobili s tem vstopom, ali smo to dobro izkoristili. Jaz sem prepričan, da smo. Slovenija je v tem obdobju močno razširila svoje gospodarstvo. Z vstopom v Evropsko unijo smo dobili tudi dodatni trg, gospodarstvo lahko nastopa, trguje v tem prostoru, ki mu je omogočilo tudi, da se je moderniziralo. V političnem smislu smo pridobili določene pristojnosti in funkcije, ne samo 8 poslancev in ne samo enega komisarja, ampak tudi možnost, da od časa do časa tudi vodimo Svet Evropske unije. Dobili smo, ne vem, 10 do 15 milijard evrov, ki smo jih pridoma uporabili pri razvoju lastne infrastrukture, tudi človeškega kapitala. Praktično ni slovenske občine ali večjega slovenskega kraja, kjer ne bi pisalo, to je bilo zgrajeno s pomočjo evropskih sredstev. Vendar se človek nekaj ob tem vpraša, ali je to, kar smo dobili, moč, denar, stavbe, infrastrukturo, dovolj, da smo lahko ponosni za Evropsko unijo. Ivan Cankar je pred več kot 100 leti postavil neko tezo, ki nas je očarala, še ko smo študirali, in je dejal, slovenski kmet je po kulturi bližje furlanskemu in tirolskemu kot pa srbskemu. S tem je ogovarjal jugoslovanskemu vprašanju takrat, ko je nastajala prva Jugoslavija. Takrat je rekel, to je lahko zgolj politično vprašanje, kulturno pa ne. Kulturno je slovenski narod umeščen v srednjo Evropo in zahodno Evropo. Kaj bi danes porekel o tem? Bral sem intervju dr. Pötteringa izpred 2 let, ko je odgovoril na vprašanje, kakšna bo Evropa čez 20 let, in on je govoril, odvisno, kako bomo branili svoje vrednote. Jaz sem prepričan, da je Evropa, da je najmočnejše čtivo, še bolj od milijard evrov in političnega pozicioniranja, ravno kultura tista, ki nas najbolj povezuje. Hvala Bogu, Evropa temelji na kulturni raznolikosti in prav je tako, na jezikovni raznolikosti. In danes imamo Slovenci zagotovljen miren kulturni razvoj v okviru Evropske unije. Ampak Evropa je skozi stoletja razvila tudi nekaj, to vezivo, ki nas mora ohraniti tudi v prihodnje, ne glede na trke, ki prihajajo tudi od zunaj. Že tudi Evropska pogodba, pa tudi drugi dokumenti kar jasno izražajo to skupno kulturno bit Evropske unije. Večkrat govorimo, da se je evropska kultura razvila na podlagi judovsko-krščanske religije, antične filozofije, rimskega prava, razsvetljenstva, nekateri bi dejali tudi racionalizma. In skozi stoletja razvila določen sistem vrednot, ki so pomembne za našo kulturo. In to so človekovo dostojanstvo, svoboda, enakost,
In na podlagi vseh teh smo razvili še določene politične principe in cilje, kot so mir, blaginja, razvoj, demokracija, vladavina prava. In to je tisto, kar drži Evropsko unijo najbolj skupaj. Ta pripadnost tem skupnim jedrni kulturi, kot jo imamo. Vendar, kot je že moj predhodnik tako lepo opisal, najboljši govornik v Evropskem parlamentu, verjetno v zgodovini Evropskega parlamenta, smo pred določenimi izzivi, pred trki, ki prihajajo tudi od zunaj. Mi smo 8-odstotna civilizacija. 8-odstotna civilizacija. In ni zagotovo, da nas v daljni prihodnosti ne bo tako imenovana sinik civilizacija, kitajska, ali islamska civilizacija, ki je ortodoksno precej nekompatibilna z našo civilizacijo, lahko presegla ali pa celo premagala. Prav zato moramo veliko vlagati ravno v to skupno kulturno jedro Evrope in prav tako mi Slovenci moramo vlagati v našo kulturno substanco, če hočemo preživeti kot enakovreden narod v Evropski uniji. Zato nas čaka ogromno dela, ne samo mediji, ne samo politika, tudi izobraževalni sistemi, tako ali drugače bi morali vzgajati tako za demokracijo, za demokratično kulturo, kot za zavedanje lastne identitete. Prej moj predhodnik govoril o 3 identitetah, človek jih ima še kakšno sebstveno identiteto, ima družinsko identiteto, lokalno, regionalno, nacionalno, evropsko, lahko tudi globalno, če hočete. In se ne izključujejo. Lahko si dober Slovenec, lahko si dober Evropejec, lahko si dober pripadnik lokalne skupnosti, vaške skupnosti ali karkoli. Večkrat rečem, to je tako, kot če imaš 3 otroke in imaš rad vsakega po 1/3, ampak imaš rad vsakega 100%. Torej, boj za identitete je ključen v naši kulturni civilizaciji. Biti tudi osebna avtonomija je v naši civilizaciji najbolj razvita in ravno nad tem moramo graditi tudi svojo prihodnost. Res je, da se Evropejci majhno razlikujemo tudi od Američanov, imamo določene razlike, ampak vendarle skupaj oblikujemo našo kulturo in našo civilizacijo in ta je, že kot je Huntington dejal, v tem stoletju podvržena clashom, trkom, konfliktom. Ni nenavadno, da je Jean Monnet, eden od ustanoviteljev Evropske unije, on je vplival na gospodarsko povezovanje, na oblikovanje skupnosti premoga in jekla. Kasneje je dejal, da bi začel pri kulturi, če bi še bil enkrat v poziciji, da ustvarja Evropsko unijo. Torej, kulturni moment, boj za lastno identiteto, nacionalno in tudi evropsko in druge, je ključen, če hočemo ohraniti svojo kulturo, svoj jezik, svoje narode, močno Evropo na podlagi močnih držav članic. Hvala lepa. Hvala dr. Milanu Zveru. Sedaj pa prosim Marjana Podobnika, predsednika Slovenske ljudske stranke, da nam spregovori. Spoštovani visoki gostje, spoštovani organizatorji, spoštovani vsi zbrani. Prav lepo, toplo vas pozdravljam v svojem imenu in v imenu Slovenske ljudske stranke. Čez nekaj dni, 12. maja, bo minilo 31 let, ko smo bili kot Slovenska kmečka zveza, kot prva demokratična politična stranka po drugi svetovni vojni ustanovljeni v Unionski dvorani in ta dogodek bomo obeležili v Krškem na Taboru, kamor ste tudi vsi prav lepo povabljeni. Jutri pa bo minilo 30 let od Majniške deklaracije. In v tej deklaraciji smo Slovenci takrat med drugim povedali, da je glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost
slovenska država lahko utemeljena le na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, demokraciji in družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. Formalno smo večino teh ciljev dosegli, dejansko pa žal na mnogih področjih, od pravne države, enakosti pred zakonom, do učinkovite borbe proti korupciji, primerljive kakovosti življenja, ne glede na to, kje v Sloveniji živiš, in še marsikaj, žal še zdaleč ni uresničeno. Naslov je Slovenija evropska država. Če bi moral najkrajše predstaviti glavne naše programske stebre, ki izhajajo iz vsebine programa Evropske ljudske stranke, potem bi bili to naslednji: spoštovanje sočloveka, družine, dela, lastnine in domovine. Spoštovanje sočloveka. Tu bi posebej izpostavil pomen prizadevanj za kulturo življenja in nepristajanje na kulturo smrti. Spoštovanje družine. Družino jemljemo kot vrednoto in kot temelj obstoja naroda in skupnosti, tudi naše evropske civilizacije. Spoštovanje dela. V prvi vrsti pomeni to spoštovanje ljudi, ki delajo, si z delom zagotavljajo pogoje za življenje za sebe, svojo družino in drugih, ki jim dajejo delo. Tu bi še posebej izpostavil obrtnike, podjetnike, kmete. Kot glavne zaposlovalce in glavno jamstvo za dolgoročen stabilen razvoj države in družbe. Zato je pomembno, da imajo vzpostavljene pogoje, da lahko uspešno delajo, da jim omogočimo z ustrezno debirokratizacijo, z možnostmi pavšalnih obdavčitev in z drugimi pogoji uspešno tekmovanje na evropskem in svetovnem trgu. Mi tudi posebno izpostavljamo pomen prehranske varnosti, tu se srečata interes mesta in podeželja, interes države in interes širše skupnosti. In ko gre za spoštovanje domovine, smo v našo resolucijo napisali, da nam gre tudi za slovenstvo, ki je dobilo trden dom v novi slovenski državi in nas povezalo s Slovenci v zamejstvu in po svetu. To je bila vizija, ki nas je navdihovala in zavezovala, ko smo gradili državo Slovenijo. Tu vidimo smisel naše osamosvojitve in demokracije. V čem je evropskost Slovenije, naše domovine? Ta je v naši odprtosti, v naši duhovni tradiciji in v naši lastni nacionalni identiteti. Mi smo trden člen Evropske ljudske stranke, ki je glavna povezovalna sila Evropske unije in tudi kot Slovenska ljudska stranka bomo naredili vse, kar je v naši moči, da tako tudi ostane. Naslov tribune, ki v širšem sklopu govori o razpotju, na katerem sta Evropa in tudi Slovenija kot evropska država, pa morda govori tudi že o razpotju med biti ali ne biti, o razpotju med ostati ali ne obstati. Zato je pomembno govoriti o vrednotah kot o evropskih vrednotah. Pomembno si je upati spregovoriti o pomenu krščanstva, ne da bi s tem izrazili kakršnokoli pretenzijo po vračanju v čas pretežne verske homogenosti. Pomembno je zrelo govoriti o pomenu krščanstva kot o duhovno-kulturni tradiciji našega prostora, ki je bistveno opredeljevala in še danes soopredeljuje našo bit. Potrebno je obenem biti odgovoren in v imenu odprtosti ne enačiti kultur, kot da so enake. So pač različne, nekatere zelo različne. Zato je pomembno, da povemo, da ko sprejmemo ljudi, ki prihajajo iz zelo različnih kultur, pričakujemo,
da spoštujejo nas način življenja in to, kar našo evropsko kulturo zaznamuje. Evropa potrebuje močno ljudsko stranko, ki zna reči mi. Dokler se bomo bali reči mi Evropejci, če se bomo bali reči mi Evropejci, bo ideja Evropske unije vselej na trhlih tleh. Prav tako pa se ne smemo bati reči mi Slovenci. To dvoje je povezano, kajti šele trdna in močna Evropska unija nam v sodobnem globalnem svetu najbolj omogoča reči mi Slovenci, ne da bi se bilo nam ob tem trebalo odrekati drugim nacionalnim ciljem. Izraz velike politične modrosti bo, če bodo evropski politični akteri in stranke prepoznali pomen in potenciale Evropske unije ter nujnost obstanka Evropske unije. Upam si trditi, da Evropska ljudska stranka to modrost skuša izkazovati in jo bo izkazovala vedno bolj. Tragičnost našega časa bi bila, če bi se zgodil kakšen od črnih scenarijev razpadanja Evropske unije, propadanja Evrope ob večinskem soglasju, kaj so glavni problemi, žal pa hkrati ob zelo različnih ocenah, kako jih reševati. Na primer, vprašanje že omenjenih nezakonitih migracij. Jaz verjamem, da moramo biti polno solidarni z begunci, ki kot matere z otroki ali starci prihajajo iz vojnih območij. Po drugi strani pa smo prepričani, da je potrebno meje za nezakonite migracije neprodušno zapreti in jih obravnavati tako, kot se obravnava vsako nezakonito početje. Le dosledno varovanje zunanjih meja Evropske unije bo dalo možnost za polno odprtost notranjih meja med državami Evropske unije, kar je ena od najpomembnejših pridobitev te povezave. Upam in verjamem, da čeprav gre za izjemno zahtevno vprašanje, da se bomo uspeli tako znotraj strank in celotne Evropske ljudske stranke o tem poenotiti. Predvsem pa želim posebej izpostaviti, čeprav Evropska ljudska stranka z nami, njenimi članicami ni idealna, je zanesljivo daleč najboljša izbira. Je največje jamstvo za obstoj in razvoj Evropske unije kot prostora miru, varnosti in blaginje in daleč najboljši okvir za sedanjost in prihodnost Slovenije, prav tako kot prostora miru, varnosti in blaginje. Zato smo si, če zaključim, v Slovenski ljudski stranki prizadevali za sodelovanje in skupen nastop vseh treh strank, članic Evropske ljudske stranke iz Slovenije. Veseli smo, da smo na koncu oblikovali močno skupno listo Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke. Verjamemo, da je to najboljša pot za zmagovit rezultat Evropske ljudske stranke, zmagovit rezultat naše skupne liste SDS in SLS v Sloveniji in za uspeh vsake posamezne stranke, saj se skupnim nastopom najbolj zmanjša nevarnost za škodljivo izgubo glasov. Skupnim nastopom Slovenske ljudske stranke in SDS smo pokazali tudi zmožnost sodelovanja, kar krepi politično zaupanje v državi in želimo si, da bi se okrepilo tudi zaupanje ljudi v politiko in povečalo udeležbo na volitvah. Naj ob koncu povabim vse, da smo v času te kampanje aktivni državljani in volivci in da v okviru naših življenjskih krogov, doma v družinah, na delovnih mestih, v pogovoru med prijatelji in znanci širimo zaupanje in vabimo vse, da gredo v čim večjem številu na volitve v Evropski parlament 26. maja. V skupni listi SDS in SLS imajo odlično izbiro, naj bo ta izbira zmagovita v dobro Slovenije in Evrope. Hvala gospodu Marjanu Podobniku, predsedniku Slovenske ljudske stranke. Sedaj pa vabim še gospoda Janeza Janšo,
predsednika Slovenske demokratske stranke. Torej, lep dober večer vsem skupaj. Hvala za tako lepo udeležbo na temo, ki mogoče na prvi pogled ne zgleda ravno zanimiva. Mislim pa, da so predgovorniki pred mano že dokazali, da je lahko takšna in da mogoče lahko k temu tudi sam malo prispevam k nadaljevanju, predvsem pa v nadaljevanju kasneje mogoče svojimi vprašanji tudi vi. Zdaj, ko si pogledamo in se zamislimo nad naslovom te javne tribune, tega našega današnjega srečanja, se jaz najprej spomnim na čase, ki jim pravimo danes zlati časi, in jim bomo verjetno še nekaj časa tako govorili, tistih let, takoj potem, ko je Slovenija stopila skupaj še z ostalimi novimi članicami v Evropsko unijo in ko je vse zgledalo idealno. Slovenci smo se, kot smo takrat rekli, s plebiscitno večino odločili za članstvo v Evropski uniji, z nekoliko manjšo večino za članstvo v NATO. Dosanjene so bile neke sanje, tisti rezultat je bil dejansko veličasten, čeprav neke vzhičene proevropske proslave takrat, ko smo imeli referendum, pravzaprav ni bilo. Mi smo bili takrat opozicija in kot opozicija smo organizirali proslavo ob vstopu v Evropsko unijo. Levica, ki je takrat imela vlado, ki je pravzaprav si lastila zasluge za vstop v Evropsko unijo, ni pripravila ničesar. Jaz se spominjam takratnega predsednika Evropskega parlamenta, predhodnika Hans-Gerta Peta Coxa, ki je bil na obisku v Sloveniji, pa je hodil tam po stari Ljubljani in iskal kako proslavo, pa je potem najdel nas na Prešernovem trgu in se nam je pridružil. Je rekel, kje je pa državna slovesnost, smo rekli, to je to. Zdaj, zakaj to omenjam? Zaradi tega, kar bom povedal v nadaljevanju, ampak najprej še nekaj stavkov na osnovo tega, s čemer sem začel. V tistih prvih let se spominjamo tudi potem, da je takrat recimo Evropska ljudska stranka organizirala kongres, katerega geslo je bilo Evropa vrednot. In smo sprejeli neko resolucijo, ki je danes zelo aktualna, pa je nihče več ne prebere. Slovenci smo stopili v Evropsko unijo, ki ni zgolj neka tehnična skupnost, razširjen trg z neko birokratsko vladavino, ampak je to neka skupnost, ki je politična povezava in vsaka politična povezava temelji na nekih vrednotah. Zdaj, ko danes gledamo nazaj na tiste čase, se nam zdi, da se je v tem času, ki je minil, to nekako porazgubilo. In vsaka skupnost, ki porazgubi ali pa kjer se pojavijo dileme o temeljnih vrednotah, zaide v krizo. In to, čemur danes pravimo zapletene razmere, Evropa na razpotju in tako naprej, ima korenine v tem dejstvu, v vprašanju vrednot. In to vprašanje ne bo rešeno čez noč. Ga pa Evropa mora začeti reševati, sicer bo Brexitu sledil še kakšen odhod. Jaz mislim, da je zdaj prišlo do streznitve, da smo lahko prej optimisti kot pesimisti, da pa še prej preden govorimo o tem, da je Evropa v krizi, pa da v Evropi to ni v redu, pa tisto ni v redu in tako naprej, opravimo svojo domačo nalogo. In tukaj
smo Slovenci v zagati. Zdaj, lahko si razpravljamo o tem, kdo je za kaj kriv, pa kdo je bil dlje časa na oblasti in tako naprej, ampak zdaj, ko govorimo o Evropi, o Evropski uniji, je Slovenija ena celota. Zdaj, za odločitve, ki se pri nas sprejemajo, naši partnerji v Evropski uniji, za njimi ne gledajo te ali druge vlade, te ali druge stranke, gledajo pač Slovenijo. Tako kot mi za tem, kar se dogaja na Irskem ali pa zaenkrat še na Otoku ali kje v Latviji ali v Estoniji. Kdo od vas ve, katera stranka vlada v Estoniji? Vladajo liberalci, ampak ni važno, ne? Gledamo na državo, na narod, na nekoga, ki je z nami v tej povezavi in ga tako ocenjujemo. In jaz mislim, da Slovence v odnosu do Evrope, ki je na razpotju, zagotovo, najprej čaka domača naloga. Da bomo bolj razumeli, o čem govorim, predlagam, da si pogledamo en video posnetek, ki je dolg 5 minut, pa mogoče še nekaj sekund več. Zdaj naši gostje bodo morali poiskati sedeže, mislim, da lahko dobimo še kak stol, ker od tukaj se ne bo videlo. Ker, ko bomo videli ta posnetek, mislim, da se bo dalo potem z nekaj stavki razložiti to domačo nalogo, ki čaka na Slovence v odnosu do Evrope. Zdaj se opravičujem tistim, ki ste to že videli. Jaz sem to videl večkrat, ampak sem včeraj to pogledal, se mi je zdelo potrebno, da še enkrat vidimo. Tovarišice in tovariši, drage borke in borci, praporščaki, spoštovani predsednik republike, predsednica vlade in vsi visoki gostje. Dobrodošli na našem koncertu za svobodo, za kruh. Med gesli Osvobodilne fronte piše tudi: osvoboditev je možna samo na ruševinah imperializma. Brez boja proti lastni izdajalski kapitalistični gospodi se zatirani narod ne more osvoboditi. Bratstvo in mir med narodi morata biti rezultat boja, ki bo porušil imperializem. 72 let kasneje se za enake vrednote in pravičnejši svet zavzemamo drugače.
si krivi, kad smo sili u Europa, če tudi smo videli, da ta banda laže pa ropa. Zdaj šefi naši so največji neprijatelji, jaz pravom im banditi ali pa kar kravatari. Je banda kravatarska, a z njimi vsa Evropa ravbarska. Če je kubim cajnari, bi žaluje z cihane, zato bom jaz raž rekel, kar naj zlomak jih vzame. Na zdravje kravatari, na zdravje Evropa! Smo pa tudi nadvse ponosni, ker nam je danes dopoldne predsednik Republike Borut Pahor vročil odlikovanje Zlati red za zasluge. Hvala vam, da ste nas počastili s tako visokim odlikovanjem. Zdaj ne vem sicer, če bo ploskate, ampak zdaj mislim, da razumete, ne, o čem sem prej govoril. Evropa ima mnogo problemov. Veliko stvari je za rešitev prihodnje, ampak mi imamo bistveno večje. In v bistvu, ko se zavemo, kje smo, ko se zavemo, kje smo, ko odstranimo politično korektnost, pa leporečenje, pa fraze in tako naprej, potem lahko realno ugotovimo. Slovenija je po času, odkar je vstopila v Evropsko unijo, razen tistih prvih 4 let, šla, kar se tiče evropskih vrednot, nazaj. Dokler se je Slovenija pogajala za članstvo v Evropski uniji, je tako imenovana slovenska levica bila previdna. Zelo previdna in takrat so bili narejeni tudi realni koraki naprej v demokratični tranziciji. Ko naenkrat te kontrole ni bilo več, ko so se počutili, zdaj smo noter, kdo nam karkoli more, ne je šla stvar nazaj in še vedno gre nazaj. In ko stvari realno pogledamo, danes bi se morali pravzaprav Slovenci Evropi opravičiti za vse to, kar smo v Evropo prešvercali. Ker za naše partnerje vseeno, kdo je tukaj na vladi in tako naprej, ker smo pač ena država, ena članica in tako dalje. In to je zdaj naša domača naloga, ki nas čaka. Lahko naštejem še mnoga dejstva. Zdaj, to je posnetek iz prireditve pred 6 leti. Ampak v zadnjem tednu je bilo v Sloveniji najmanj 50 prireditev za podobno vsebino. Prireditev, kjer so sodniki slovenskih sodišč delali odprto reklamo za kandidate socialistov za evropske volitve. V ponedeljek na pikniku z kandidati
SD-ja za evropske volitve, naslednji dan pa na sodišče, kjer nas sodijo. In potem pravijo, to je neodvisno sodstvo, ki se ga ne sme kritizirati. Zdaj, to je danes Slovenija. Slovenija je na bistveno večjem razpotju, kot je Evropska unija. Zdaj, en takle dogodek, po mojem mnenju, Hans-Gert v Berlinu ni možen. Mogoče je možen kje na kaki privatni zabavi Levice, kjerkoli. To je bil dogodek, kjer je bil predsednik vlade, predsednica vlade, predsednik države, predsednik ustavnega sodišča, pol vlade. Dogodek, ki ni trajal 5 minut, kot je ta posnetek, ampak 4 ure, ki ga je prenašala nacionalna televizija, se pravi bil to mainstream, ki je še danes v arhivu nacionalne televizije. Če kdo misli, da je to fake, naj si ogleda cel posnetek. Na YouTube je, mislim, da so 4 ure, je 200.000 ogledov, vse skupaj, ne tega, ampak originala, se pravi tistih, ki so navdušeni nad tem. V slovenskem parlamentu imamo stranko, ki za vzor družbenega razvoja postavlja Venezuelo, ne glede na to, kaj se tam dogaja, in jo volijo predvsem mladi ljudje. In se nad tem treba pač resno zamisliti. Skratka, Slovenija je na večjem razpotju kot Evropska unija, pri nas je več stvari narobe kot v Evropski uniji. V interesu Slovencev je, da se Evropska unija ohrani. V prihodnjem mandatu nas čaka, če zdaj govorimo o stališča tega, da je tudi Evropska unija na razpotju, stabilizacija. Po Brexitu, po migrantski krizi, po vsem tem, kar je načelo, samo substanco, na osnovi katere so ustanovni očetje, v glavnem vsi krščanski demokrati, zasnovali Evropsko unijo, potem nas čaka neko obdobje, kjer ne potrebujemo nekih novih avantur, pa raznih programov, kot jih, ne vem, predstavlja francoski predsednik, o tem, kako to še bolj integrirati, ali kot jih predstavljajo liberalci, ki pravijo, ključni problem Evrope je v tem, da se je v Bruselj predalo premalo suverenosti. Dajmo vso suverenost v Bruselj, pa bodo vsi problemi rešeni. Zdaj ljudje ne mislijo tako, ne v Sloveniji, ne v Nemčiji, ne v Franciji. Kakršnakoli avantura ali v eno ali drugo smer je v bistvu največje ogrožanje Evropske unije. Potreben je čas stabilizacije, zato da se je pol naredilo nekatere potrebne korake naprej, in kot je dejal dr. Milan Zver, nemogoče je pričakovati, da bo Evropska unija močna, če so države članice šibke. Zdaj, pred kratkim je bil tukaj na obisku nekdanji predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy in je rekel natančno to. Ko spremljam politiko iz penzije, gledam tole zadevo, spominjam se zlatih časov, in tudi mi danes pravimo zlati časi, ko so bile razprave v Evropskem parlamentu drugačne, recimo, ko je Hans-Gert Pöttering, ko je nagovarjal tiste, ki smo na novo prišli v Evropsko unijo, dejal, dobrodošli v naši družini, Evropa je ponovno združena, nov čas je pred nami, čas optimizma. Ravno v tej dvorani, mislim, da je imela Evropska ljudska stranka sestanek biroja oziroma poslanske skupine. To je bil prvi tak velik politični dogodek za našo politično družino v Sloveniji. Naša politična pot v Evropo se je začela takrat. Hvala za vso podporo na tej celi poti. Ampak ne govorim o tem, govorim o tem, da se je na nek način v tistem času vedelo, kaj so vrednotni temelji, koliko je od tega, kaj je od tega odvisno, in se je veliko pričakovalo tudi od te velike širitve. Ampak danes, ko se oziramo nazaj in gledamo tudi na svoje dolgove,
se je treba vprašati, koliko teh novih držav članic, poleg Slovenije, tudi prešvercalo v to Evropo, bom rekel, razne neplačane račune iz preteklosti, neopravljeno tranzicijo, in danes je to vse na kupu. Na začetku se to ni videlo, danes se to enostavno vidi. Torej, potrebna je neka stabilizacija in rekel, roke stran od raznih projektov, kako na hitro reformirati Lizbonsko pogodbo, delati nove ustavne pogodbe, za nič od tega v tem mandatu ne bo prostora. Proevropske sile so po mojem mnenju vse tiste politične sile, ne glede na to, kakšen politični predznak imajo, ki vidijo prihodnost svojih držav v Evropski uniji. Takšni, kakršna je po Lizbonski pogodbi, takšni, kot si jo predstavljajo, vsak ima pravico do svoje predstave, ampak če je skupen okvir evropski, potem ni nobenega razloga, da bi nekoga, ki nekoliko drugače razmišlja o Evropi kot mi, proglasili za neevropskega in za nekoga, ki ga je treba praktično izgnati. Pred Slovenci pa, kot že rečeno, je najprej domača naloga. Eden od problemov, ki ga imamo tisti, ki smo člani Evropske ljudske stranke, je, da so našim prijateljem težko razložimo situacijo, ki je v Sloveniji. Veliko se govori o problemih nekaterih drugih postkomunističnih držav na vzhodu ali pa v srednji Evropi, ampak, gledajte, jaz mislim, da ne boste našli nobenega dogodka na Češkem, Madžarskem, na Poljskem, Slovaškem, mogoče v Romuniji, pa tudi to dvomim, jutri sicer potujem tja in bom preveril, v Bolgariji, na Hrvaškem, ali celo v Srbiji ali Črni gori, ki nista članice Evropske unije, kjer bi bil možen takšen dogodek. Ne boste našli nobene druge države, kjer bi odkar, ne vem, je država v Evropski uniji, bi imeli več ali manj istega zunanjega ministra in v času 2 mandatov enkrat obišče Berlin, 2-krat Pariz, nikoli Washington in 13-krat Moskvo. Torej žal, za razliko od tega, kar marsikdo misli izven Slovenije, slovenska levica ni proevropska. Zdaj veste, zakaj sem omenil Peta Koksa, ki je po Ljubljani iskal proslavo, takrat, ko smo se Slovenci odločili za vstop v Evropsko unijo, in to proslavo je organizirala Slovenska demokratska stranka, ne pa levica, ki je bila takrat na oblasti. Če se celoten levi politični establishment zbere v dvorani, kjer je 5000 ljudi, kjer ni nobene slovenske in nobene evropske zastave in navdušeno ploska ansamblu, ki poje Evropa je bando lopovov, potem pa gre v Bruselj, pa pravi, da so proevropski, pa marsikdo to naseda, potem veste, v čem je problem. V vseh teh momentih, ko je Slovenija potrebovala na poti bolj uspešne tranzicije kako spodbudo od zunaj, ko smo bili deležni kakega v glavnem blagega nasveta, to pa to naredite reformo pravosodja, ne zafurajte bank, tako kot ste jih in tako naprej, je naenkrat slovenska levica postala nacionalistična, v negativnem smislu besede, to je naš nacionalni interes, nihče nas ne bo učil, ne bo prišla trojka k nam, pa nas učila, mi pač naših vrtičkov ne damo, ne bomo naredili te reforme, takrat je bila Evropa banda lopov. Zdaj, ko se pa skuša nas umestiti nekam, kjer nismo, na nekom skrajni rob političnega prostora, takrat so mi nacionalisti, oni so pa proevropski. In žal, moram reči, v to situacijo smo prišli tudi zaradi tega, ker smo mi velikokrat
imeli premalo poguma, da stvari poimenujemo z pravimi besedami. Ker pa slika pove več, gibljiva slika pa še toliko bolj. Sem vam pokazal še enkrat ta video, ki ste ga sicer videli, ampak če ga boste pogledali čez 3 leta, so se spet vprašali, je to možno. Pa se je to res zgodilo, ker se slika neka drugačna slika. Torej čaka nas zahtevna domača naloga. Tiste, ki kandidirate na skupni listi Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke še posebej, veseli me, da smo združili moči v tem projektu. Če bi, kot je dejal kolega Marjan Podobnik, uspeli združiti se 3 stranke na skupni listi, ki spadamo v Evropsko ljudsko stranko, potem bi lahko že vnaprej malo slavili danes, ker tako imenovana slovenska levica gre na te volitve razdrobljena. Vstopni pragi so visoki, lahko bi združeni računali na 60% mandatov. Zdaj se bomo morali boriti trdo za vse, torej danes ne bomo slavili, ampak se bomo pripravljali na vsaj tisti, ki smo danes tukaj tudi na političnem zborovanju, čeprav je gospod Cukjati rekel, da to ni politično zborovanje, ampak kandidati ste tukaj, predsedniki strank smo tukaj, gospod Hojbah iz politične fundacije Konrad Adenauer je tukaj, hvala lepa za vso pomoč v tem zadnjem času še posebej. Tudi to je Evropa, tista Evropa, ki smo si jo želeli takrat, ko smo vanjo vstopali. Zelo cenimo to sodelovanje, res je izjemno dragoceno. Včasih je, mislim, vedno je pomembno ne samo to, kdo kaj reče, ampak tudi od kje pride tisti, ki kaj reče. Slovenci še posebej to cenimo. Torej, 2-krat hvala za vso to pomoč in za sodelovanje. Skratka, pred nami ni neka proslava, čeprav verjamem, da bomo večer nadaljevali tudi v bolj prijetnem vzdušju in da bo ta video hitro pozabil, ne pa nauke iz njega. Kandidatkam in kandidatom pa želim še posebej srčen boj. Mislim, da smo tukaj vsi zbrani tudi zato, da jim damo dodatno motivacijo in spodbudo. In 26. maja je tista prva priložnost, da popravimo svoj dolg tako do Slovenije, kot tudi do Evrope. Hvala lepa. Hvala gospodu Janši, da nas je prizemljil, ampak veste, zavedati se situacije je prvi korak v izboljšanje. No, ampak sedaj, kot je bilo omenjeno, imamo mi tudi skupno listo. Ja, poglejte, so že na steni in bi jaz prosil, da vsak pride za govornico in reče 2-3 stavke, tako da vas vidimo v živo. Zdaj, doktor Milan Zver, lahko se odpoveš temu, ampak prosim za govornico 2-3 stavke in povej in nas lepo pozdravi. Predvsem poudarek je prijazen pozdrav. Torej, prijazen pozdrav. Prejle sem pozabil povedati. 26. maja si želim, da vladajoči garnituri malo otežimo položaj pri njihovem demokratičnem deficitu. Namreč zadnje volitve so se izgubili in imamo dobro listo, sposobno, dobro kombinacijo izkušenj in mladosti in jaz sem prepričan, da jim bomo ravno to naredili. Torej še enkrat jih bomo premagali. Hvala lepa. Hvala. Gospa Romana Tomc, izvolite. Hvala lepa za besedo, prav lep in prijazen pozdrav vsem skupaj.
Seveda sem zelo ponosna, vesela, da sem lahko del te liste. Res je, to je ena zelo kakovostna lista in veseli me tudi to, da smo zbrali, bom rekla, modrost in uspeli demantirati vse tiste, ki so nam ves čas govorili, da je Slovenska demokratska stranka, stranka, ki se ne zna povezovati. Mi smo dokazali ravno nasprotno. Verjamem, da bo to zmagovita kombinacija. Borili se bomo mi kandidati do, bom rekla, 26. ko bo pravzaprav prava anketa, ki bo pokazala, koliko je naša vrednost. Naše vrednosti pa seveda ne bodo ocenjevali drugi, ampak jo boste ocenjevali vi, naši prijatelji, naši volivci. Mi lahko rečemo samo to, da bomo z vsemi svojimi močmi si prizadevali, da bomo uresničili ne samo vsa vaša pričakovanja, ampak tudi vsa pričakovanja pravih Slovenk in Slovencev, ki seveda imajo za svojo vrednostno podlago tiste vrednote Evropske unije in Slovenije, za katere se borimo vsi skupaj od našega vstopa v Evropsko unijo. Pa da zaključim z pravzaprav mislijo, ki mi je ves čas, ko gledam tale naslov, prihajala nekako na misel. Tukaj je zapisano Evropa in z njo Slovenija na razpotju. Ampak, ko smo na razpotju, je pred nami več poti. Odločiti se moramo za eno, ampak težko se odločimo, če pred seboj nimamo cilja. In seveda verjamem, da mi cilj imamo in da je ta cilj tisti pravi, ki bo ohranil naše evropske vrednote, našo kulturo in našo bit. Hvala lepa. Hvala. Patricija Šulin žal je danes na nekem drugem mestu in seveda je tudi razprodana. Gospod Franc Bogovič, izvolite. Lep dober večer, lepo pozdravljeni. Hvala najprej za to priložnost, da vas lahko tu nagovorim. Drugič, najlepša hvala za to, da imamo tako močno skupno listo. Sam sem ponosen na to, da sem že drugič na skupni listi dveh EPP strank. Še bolj vesel bi bil, če bi se spomnil to, kar sta dan že predsednika dejala, da bi mogoče bilo že letos slovenska lista sestavljena iz vseh treh EPP strank v Sloveniji. Mogoče pa to je izziv za naslednji mandat. Ta mandat, na volitve, na katere vstopamo, so, kot je bilo že rečeno, velik izziv. Sam sem prepričan še sedaj potem, ko sem si prej kar vrsto let nabiral izkušnje, tako kot je bilo rečeno, najprej v svojem lokalnem okolju, nacionalnem okolju, zadnjih 5 let tudi na evropskem okolju, da so to zelo pomembne volitve, da je pomembno to, da smo združeni tisti, ki delimo iste vrednote in ki predvsem verjamemo, da je Evropa naš skupen dom in sem zato trdno prepričan, da ga bomo tudi skupaj dobro gradili. Hvala tudi vsem trem kolegom, ki smo bili že doslej skupaj v Evropskem parlamentu za odlično sodelovanje. Prepričan sem, da bo Evropska ljudska stranka bila ponosna na rezultat tudi po letošnjih volitvah in da bomo zagotovo zopet ena izmed tistih delegacij, ki bo imela velik procent, tako kot smo do zdaj najmočnejša delegacija s tem, ko zasedamo 5 od 8 poslancev. Naši stranki izkoristil bom to, ker sem pač glavni organizator tabora v Krškem, kjer bomo s ponosom predstavili celotno listo, da vas z tega mesta tudi povabim. Nedeljo ob 11. se začne ta naš tabor, ob 12. je tisti slovesni del, na katerem nas bosta nagovorila oba predsednika, na katerih se bo predstavila lista in zelo vesel bom, če bomo že v nedeljo malce dali straha tistim, ki konkurirajo z nami. Lep večer še naprej in hvala Kaso, hvala gospod Cukjati in Zbor Republike za današnji dan. Hvala. Gospa, ta prvo moramo upravičiti Franca Kanglerja. Tudi on se ni mogel udeležiti naše tribune,
pa verjetno ne iz razloga, da ga spet kakšna policija že lovi in podobno. No, vsekakor pa, gospa Alenka Forte, izvolite, prosim vas za par besed, da nas prepričate, koga bomo volili, ne? Spoštovani visoki zbor, spoštovani visoki gostje, ko poslušam plemenite gospode iz Evrope, pogrešam kakšno gospo med njimi. Torej, želim si, da bi bila Evropa dejansko nam vzgled, da v politiki tudi ženske in prav mogoče tudi ljudje iz vsakodnevne prakse dobimo priložnost, da mogoče udejanjamo svoje videnje boljše države, pa tudi boljše Evrope. Predstavitve gospodov pred mano so me najprej razveseljevale, dr. Pöttering. Potem pa naš predsednik, ki pravzaprav je odprl tisto globoko rano v nas, ki jo vsi vsak dan živimo, in pravzaprav vsi govorci in vsi vi danes v meni zbudite neko hudo hrepenenje in me dajete neko hudo moč, da se je vredno boriti za dobro Evropo in za boljšo Slovenijo. In jaz kot človek, kot zdravnik, ki, če mi bo dano, da vstopim v Evropski parlament, ostajam zdravnik in bom z enakim vzgibom, kot sem upravljala in upravljam svoj poklic, do sočloveka upravljala tudi vlogo v Evropskem parlamentu. Torej, vedno v borbi za človeka, vedno spominom na to, od kje prihajamo in kam želimo. Torej, neizmerno hrepenenje je v meni, da bo Slovenija in Evropa to, kar si želimo. Mir, svoboda, dostojanstvo. Hvala. Hvala. Sedaj pa prosim Davorina Kopše, njemu ni treba hoditi, ne, on se lahko pripelje. In izvolite. Spoštovani zbrani, dober večer. Herzlich guten Abend noch einmal. Hvala, ker ste prišli, z veseljem vam rečem par besed. Namreč danes so nam izdali navodilo, da moramo se predstaviti v 3 do 4 stavkih, mogoče jaz se bom tega navodila držal. Kandidiram na skupni zmagovalni listi, česar se zelo veselim, sem ponosen in želim odnesti svoj dober glas v Evropo. Ne glasen glas, ampak dober glas. Hvala lepa. Hvala in še gospodina Alja, izvolite na govornico. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz zastopam mlajšo generacijo, pa vendarle bi danes želela deliti z vami nekaj, kar je zelo pomembno, ker je prav, da vztrajate, da še organizirate kakšno javno tribuno in da tudi mladim podate to, kar nam morda šolski sistem ne poda. Da jaz danes stojim tukaj, je dokaz, da vi delate dobro. To, da jaz razumem, na kakšnem razpotju je Slovenija, je dokaz to, da delate dobro. In hvaležni smo vam za to, kajti to, da bo Slovenija močna članica, moramo tudi mladi stopiti skupaj in pokazati in biti aktivni, ampak če nimamo nekih pravih podatkov, če nas vzgajajo morda z nekimi napačnimi informacijami, takrat, ko smo najbolj dojemljivi za te stvari, hitro zgrešimo. In moramo biti sami toliko aktivni, da vemo ločiti, kaj je dobro in kaj ne. Tako da vztrajajte še naprej in jaz upam, da bomo tudi mladi dokazali, da
je Evropa naša prihodnost in množično odšli na volitve, tako da apeliram na vse, ki imate v družinah kakšne vnuke, otroke, da jih povabite na volitve, kajti to bo odločalo. Hvala. Hvala tudi Ali. No, in s tem smo pri kraju z našo tribuno. Ne bomo se šli vprašanja in odgovore, ker potem boste hudi, ne?